lukec. Dosta luka. 3 srednje glavice luka. Ima jedna glavica bijelog luka. Velim 3 glavice običnog luka. Mesek i bamija. Danas kuham bamiju sa mesom ili mesa sa bamijom. Isto dođe još povrće, smrznutog friškog. Upsa! Friško smrznutog povrća. Bijelo nešto, ima toga dosta. I bamija ili okra, govedina, luk. Sad ću ovdje cocnut meso. Ovo ima dosta, ali nije bitno. Evo ga, mesek. To treba da cvrlji jedno 15 minuta da se meso proprži. Poslije stavljam povrće i na kraju bamiju, jer bamija se skuha za 10 minuta. Hoću da ostane onako cijela u komada, da se ne raspadne, da bude ovako. Pa se javim za par minuta kad meso ucvrlji. Jednog lijepog vikenda ovo ide na kampovanje. Trebam naći koju žrtvu da ide sa mnom. Pa da kuhamo grah u ovome loncu. Cast iron ili lijevano željezo. I još jedno ime ima Dutch oven. Teško prazno, kamo puno. Dobro za kampovanje, za vatre na kampovanju. Dobar poklopac. U njemu se može peći kruh. I ovdje se može staviti žar da peče sa gornje strane lijepo. I ova posuda je fenomenalna za prženje. Mislio sam u njoj spržiti, skuhati bamiju, ali neću. Nije baš pogodna na peći, električnoj peći, ova je za vani pogodna, ili na grilu. Ali ovo je fenomenalno. Kakva je ručka lijepa. Nema da spržiš svoje prstiće, nego ovako digneš. I još ježi. Bamija. Pola od ovih začina je u loncu. Kako to lijepo krcka, kuha se. Ovdje ima 10 vrsta povrća. Plus meso. Za 5-6 minuta dolazi bamija.
smrznuta. Ovo je bamija. Kažu bamija daje energiju. Pa da vidim. Ovako imam veću kontrolu nad kuhanjem nego da sam koristio poklopac i koristio kao pretislonac. Jer kad ga jednom začepiš, nema više odčepit dok ne ohladi. Ovako imam veću kontrolu i što želim, jer kad kuham potpuno zatvoreno, onda se sve raspadne i nemam taj osjećaj da jedem bamiju. Bude sve kao kaša. Zato kuham otvorenog lonca. Upravo sam ubacio bamiju. Još nije počelo da vri dobro, ali za koju sekundu će početi. I na kraju malo da dodam vegete. A u stvari ovo nije vegeta. A jest. Jest. Ovo je kutija prazna bila od ovoga što se vidi na slici. Neko je po hapu sam ja iskoristio za vegetu. Nekako mi ljepše izgleda u ovoj kutiji nego u onoj plastičnoj kesu. Sad ću malo dodati vegeti i to bi bilo to. Samo čekat da se skuha dosta, da ne bude preslana. Lijepo kutija, lijepo lupac. Sve moram sam, moram. Prljamo perem. Čak imam i vim. Ne zove se vim, ali je kao nekada naš vim. Vim čisti riba i polira, tako je pisalo na njemu. Ovo je nešto slično. Dobro se s njim očisti i ispolira. Samo da malo promiješam. Neka se vegeta malo rastori po loncu. I to bi bilo to. Možda još malo vode dodati da ne bude puno gusto.